nkwakira program y'Eby'amagara usibire kurungi ndicho Buyondo Charity omuhereza mwabazi yogu nza kuba tuganira ahandwara yo mukarimo kace barukweta Yeast Infection. Dr. naja kutushoborera umurinyankore cyabana cyabasika ningasha tugambira ubonero tubone tujumanye twine Dr. Buyondo Hatwib okurga ahari Kyabugimbi Health Centre IV mu Bushenyi okutuganirira ahandwara egi mwene munyikirize mwakire na wayonzire kube yanjorra nabwanyuma turebe ndwara egi neretwa ki nejanja leta kandi nibahabine chances mpango zo kuzitunga nebinde birije kwandi bukorataho. Dr. nakwakira. Webare Madam Charity nabanyeta Dr. Hatwib Buyondo ninkora ahari Kyabugimbi Health Centre IV nasima kuba TV West kandi niwa baturikirize nabakira program. Kati Dr. eje kigambo ndonzira kundashita muri nyankore kwamburira ko nkimwe babitira mu mbani mucenga omuri nyankore ko bari kuceta yeast infection niki webare ninza ebigambe bumwe tubyorobi okuteka muri nyankore cyonka ninza kugezaho kubatera muri nyankore kubashoborera kugira ntari turikirize nawamanye ekitugamba mbwenu yeast n'obukoko nabo nko kutwashomera kuhurira okahurira twine za bacteria twine za virus zikureta HIV then twine na za fungi mbwenu yeast ne mwaka koko akutukweta mukarima kache fungi haza nako kakubakinjo mu mubiri gwitu nukareta endwara ninjira tine changu kuna kubasa kusoborera mu runyankore cyonka nabo n'obukoko obukureta endwara omubiri kongati to magara gita gusubira ntumanyangu yeast n'ekitumbisa atikucyahiko magara gitu then ataho cyamanyisa ki yeast nayo ino mugasho omumirimo yawe burijo mwene ko kuwagamba omukitumbisa nayo nereto fermentation naki so mbwirokwe omiramendizo ntugikoze mwene kutunga ebindi ebitukora ki ebitukwenda cyonko mu bantu ezi yeast nazo ntutura nazo nka commensals ekigambo commensal na cyane cy'oruzungu ntutura nazo zitine buzibu nko kunkuza kuboreka ombicweke yizo kusangwa nko mbicweka bitu by'ekihama especially abakyara omukanwa ntutura munabi cyongano babitine kabikora cyongano biza bigira kabi omuryaba abantu katugire nti wagire cyacendeza abasirikare immunity omubiri immunity nka namuno munywenge numwana mugihura abarwire ba sukari nabo amagara gabo go kurwana sendwara ngiza gakora ki gacendera omwe mu bantu ninga bakozise ezeze tweta antibiotics eje mbaze yite koze so mukuragura rukorro nati waje koze so bwire buringo nabwe oizo sanga ezo yeast twabantu tura kurungi nazo usanga zahinduka ki endwara ninga nko kumwa wakirebera yitwa abakazi no kira kuzisanga mu bakazi in fact research nayoreka ntumukazo mu magara abakazi bashatu aharbana om lifetime nibatunga yeast infections hazi chikurete echo ine tweta mu karimo kache hormones especially yitweta estrogen no buhangwa mwe no buturo mu bakazi haza abakazi bine bwinji haza estrogen ne yamba nehereza fatayiro soyiruzo mwe nehereza obujimu obwo bukoko abantu tutura nabwo mbwene buruburungi tukutura nawe butine hambwe no butine ensonga yona oizo sanga kandi bwabo bwaki obwakabi aritu omukaza chikwatwa nka candida omushiza umwe obutasoborekerwa omushanga nyicyakare yakora ki yamurabyeho
omwe kumba omukazi witu yagirenda enda ya reducing immunity kandi ziriya zafangwa infection zitura nazo za yeast osanga zabaki zaba endwara kyonka for sure nobwerabe nebasa nanka egikandida ti sexually transmitted disease nkukubona ninkushobora ntutura nabo kureka ko kugira cyateganisa mu mubiri hati buriya ubwoko bwa yeast obututura nawe kurungi hati buhinduka endwara kandi ekindi kibuzo kiwambuza nti nogeta UTI nkokuwacu UTI omukari naza kushobora ni urinary tract infection obukoko obukwika bukagenda omuhanda gukorabwa muki enkari haza twagambire noshana ntakagambire yeast zikusangwa kyonka ebicweka bimwe ezikusangwa no bicweka bitu by'ekihama haza kubukuzamu bwine na chance nubasa kutandikira ahamunwa omucweka kitu ky'ekihama then bugumizemu nubukora ki nubwasendinga kuze ruguru omuyoresora oruseke orukuraba omwenkari zigumizemu zizo omuruhago zigumizemu zizo kwahiguru hata zisasanga zaba UTI so yeast nazo nizibasa kukozinga ki UTI nubu turabe twine obukoko bundi nka za bacteria nazo zikukozinga ki UTI ninga viruses so yeast nazo nizikukozinga ki UTI so ata ekikumanyisa Dr. yeast infection niyo kandida tureke kwetorora ahubwo cy'abantu mbashengaje yeast infection in fact common niyo tukweta candida kandi in fact eine species oba njete cyo omwenu the organda mwenu orukweta candida albicans hazo bwenu bukwiza bukakuzinga yeast niyo kuzinga ki candida ate kikozinga candida niyo tweta candida nangwa bingi abarwire nibakira kugiteranisa we kakwiza omwirwaro ohurira ntindwire syphilis cyonkane bitana nkoko ndabe naborekire ayifawe okundabore ko bonero bwaki bwa yeast infection ate kwija cyaretera infection age nicebakire obukoko bwitukatwire nabo kanuburungi kandi hate cyaburetera bwatabuka niki ninga heshi twakweta nka causes zendware causes nkokuzana nabagambire cause of course ni yeast ne cause niyo causinga yeast diseases ninga yeast infections cyonka okuna nakugambire nakugambira nti yeast says ziryo mu environment cyonka na oyireho environment yukuturamo nazo ntutura nazo mbebere nka no mu flora mwene no mu flora kugira ntutura nazo zitine kabika hangu mwene umuntu ko kawagera ebintu bya leta risk factors ningo akabika hangu ko twatwaberebereho nka sukari yaheza man gawe okutwatwakirebereho wagera nka cancers okutwatwakirebereho omukazi yagera nkenda nko twatwakirebereho umuntu yagenda especially drug shop seza akaguma nagurayo yagera akakoro yagurayo antibiotics hata zona zihendera zikendiza amagara g'omuntu hata hendera gizire ki ahendera gizire candida ninga other yeast infections ombicweke bindi nko kunanu ntakugamba Mena twenda kujitanisa nezindi nchanchi manyisa ngo hariho obubonero bunkureberaho ukamantata narwara yeast infection ninga candida obubonero buno buha doctor kabana bwe nayetegereza obare munonga especially yaberi nebasa kwata ntakagira bonero nebasa kwata ebicweka bitu byo mukano nebasa kuzonu wasa kwesanga ine yeast infection omukano abantu mweno kire kwata nkabana uza kurira nto mwana rwire ki akanu hata nakakareswe yeast uza kurira nto mwe kagendo tinku amaraka nango muzo kurira nto kagenda ki omubwongo ezona za yeast ningo omuki omu respiratory system yitebe hahankevi cyonke yamane kuchira kuteganisa abantu negere kuza ninga mbiro omuntu sanga mbiri ningo omuntu no usanga yine mu bintu bikwera nko kundabe nimbiga ningo nko zona na yeast cyonke kuchira kuteganisa abantu ryo kubareto mu irwaro nege yitera kwata ki ecweka cyacamo haza omuntu nayiza agiro inflammation tucheta nko kuzimba nko kuwakura umuntu yafuruta mwene then acheza
egyo endwara neteganisa Madamu Charity okweyagura okiba ori aha mukoro oshanga oriyo nokorayo okoraki noyagura neyaguza. Then ekindi nereeta amaizi mabi na muno muno mubakazi obwire obukukira obwingi nibareeta amaizi kyonka hariho amaizi agitukweta ki mabi na muno muno abashumi nibakira geeta nk'amate gafiire gari thick gari white and thick thick waninkyeta ki mukarimi kakye mbwenu gakwatiine gekwasire gakamere haza habwo kweyagura obumwe omuntu yaguma nayagura eshagama mwenu eshagama eguma netambura munonga akacweka ako ate omuntu ayiza osanga nahatukura omuntu omukicweka kyaki kyekihama katugire yaza omukihama haza n'abashaija obumwe nabo nebakwata kyonka teri common nk'abashaija nk'abakazi haza n'abashaija nabo noyiza osanga bo nangwa omwe nitukyeta candida allergy katugire yaine omukazi aine candida hati we nayiza nawe agira candida allergy yeguma nayiyagura na wa bushaija aguma nayiyagura ninga omwe abatasazire nabagira that thick ebyo bikwatiine agamizi gakwatiine nkaha abushaija rero kekwata abaana bato omukanwa nkoku naningambira yo nereeta obuntu bukwera aha ankanka ninga aha abyukomyokosa ati namanya okoko omundu omukanwa naye nereetayo obuntu bwa white. Then katugire nti yagumizamu yaza aha maraka nk'omubarwire ba HIV obwire obukukira obwingi noyiza kuhurira omuntu nakugira ntakumira yeast yagumizamu yaza nkahi aha maraka osanga omuntu takumira kandi bwo takumira gye omurya kukye okyeza kurya kukye oyiza osanga omuntu yatandika obukosi yatakurya natandika kuhururuka nk'omubarwire baki ba sirimu ninga ba kansa ninga ba kansa. Then of course hariho ogwekuzo za yeast hariho zikuza omugongo nazo nizikira kuba omubarwire ba kansa ninga abarwire ba HIV oyiza kuhurira ohurira nti nk'omuntu yaterwa omutwe gw'amaani kuyaba ryaho ninga yagira ki oba ngete omuraramu amaraka gakwatirayo gakora ki ate obwe yeast omwe niziba zataha nkahi omugongo. Then hiine obundi ezitwatwarebireho hariho zikaza nk'omu ate oyiza osanga omuntu aineyo obuntu bukwera nabwe nayiyagura so nobwo bubonero ahari obwe yeast infections. Tobare munonga cyane nitwe program ekiri Eby'amagara turiyo ntureba hakikwate na yeast infection doctor yatushobora ngo na candida haza twaza kumaraho kaki turagaruke twisha kuba ntureba doctor ebyari kutwongerera. Endwara egi nebasa okugenda habwayo yonka ninga nintekwa nabanza nazo mwirwara? Webare wabuze ekibuuzo kirungi nkoku twatwarebireho ntegyo yeast infection tuura nayo obwire obukukira obwingi nk'omubarwire ba sukari tukukontrolinga sugars zaabo habwokuba sugars nizo sukari zaabo nizo zikuba ziresire bagira amagara mabi g'obutarwanisa ndwara ezindi obumwe oshanga yakyendere kyonka of course tokurinda nti endwara eyitware obwire obukukira obwingi nituteekwa kuheereza omuntu akadoza hariho za antifungals nyingi ninga katuzeeta anti-yeasts zimwe ziri omu cream notuzuta notusigaho zimwe nebijuma nobimira so omuntu kuyakugigira tinkabiire ninyadvisinga nti arinde eyetware kikabiire kiri kirungi kandi areeba abashaho habwokuba egi emibazi eizwire omu marwariro goona nibu zakuba za health center tuzi eziri aha parish noneho omunansi nayikirizibwa kukora ki kuziprescribinga kandi na muno muno omuntu yatatungire eki nayebwa kugamba egi endwara recurrent wagikwata kubi neguma neyiza negaruka nekira neyiza
so nicyo tutakubasiza kurinda nte yetware abo kwani basa kwetwara kandi yize garuke cyonkwe baye ekora ki eshisha so obwire bukiro bwingi yemazero obwire buki n'umuntu no basa kuma single dose yebizume bimwe akiri kandi ko kuba amazero obwire burimbana n'endwara rugumane yita obwire bukiro bwingi abantu yeze ndwara zo kubakwato omitweka bye bahama tubakuyiza mangu nagumana aja kanyuze ndebe so atabunte kwa kubaragurraho obwire buringo Dr. abwense ndwara ezine kwata munonga bacharo kuchirimo abashija eje migishimwe mukajihahi tubone twicirize defeat nko kuna nakigambira umuntandikirwa umuntandikwa yitu abakazi bine conditions ninga obuteka obukufevaringa infections ezo nko kuna nagambire omukutandika kwanje especially nti mwene obuteka oburungi nobwiza especially ege obuhango bunana yesero hormone estrogen ya increasing kandi ombakazi buri kwezi hino bwo increasing ahubwo kuba yino mugasho gwaki omubiri so atana neji kandi za yeast infection zo twarire muna candida mwenu zitunga ki etunga chance yo kwimuka so nicyo kurebera abakazi nibakwatwa munonga kandi ko kuza kurebana n'ubuhangwa bwabo okubahangirwe tuburinga nkubwo abashiza neza yesereka cyo nko mushiza mwene obwiro bukiro bwingi ne basobutara uko kweshereka ubuhango bwitu na muno especially waba umushiza yaba yakomwiri hanyuma wagamba ngo iyi stage nisitura nayo nkabutosha hati yatwinire mu gashoki rero bone yije tabuke handa haki necyo buzo cy'ucyarenginga cyonka nayo ne yamba noreba omukuturo mumunse ine naye ine ko kuyamba kandi controlling endwara izindi zakubire niziza nazo zikuteganisa omubiri mwenu nicyo kurebera ko kwita mwene gumane checking nkaza bacteria mwene byona gumane biriyo mwene gumane balancing mwene yizosanga wotagizire cyateganisa obuhango bwa cyateganisa immunity yawe usanga teine shonga ni complications zichi ningashinibiza bice byakwasa kwana birengaho ibyakwasa kwana nibirgo mu ndwara eji nabantagira gwize kuko wawakigambire ngo abindi babaza bazokwe bafana cyo then bijo bundi byarengera complications ezirimu niziha ebizumwe webare munonga n'ekibuzo kirungi nko kutwatwarebera obubonero bwayo ejo ndwara ne stigmatizing omu community so omuntu karabe yayine a productive work katugire yayine productive work no iza kushanga hariho abantu bingi yayeganya kuzayo kweyagura kuriyo no kumuteganisa invent wareta kwiza kuzayo gukora ecyo cya affecting production then oyihire hecho ati nko twatwarebere intene kakuzo muchweka cye kakuzayo mwene yaba nk'indwara katugire ya ruga level yo kutura nayo yabe ndwara ato izisangane gumuza munezo mbichweke binde byo mugasho nko twatwarebere ne basa kwate bichweka byanyenenda ne basa kugumiza mune descending ninga nkayitwatwarebere yo mukanwa egumuza muneza nkamiro usanga utakumera invention kwari okoraki ohururuka kandi icyarugamo ibintu basa no kuhendera ofiri rero mbakaza bamwe noreba bino mu gwabo gukuzara other than yeast says kuzugumamo buri kimwe cyone cy'stressing omukazi ugu nkigenda kiteganisa obuhango bukuzara bwiye usanga atakibasa kuzum umurimo yeyenke yaburije yakubenere to buhango bukuzara abwa mechanism nimba so butagikushobora rya murundo gucyonke kikuru cyabyo na neteganisa obuhango mwene eto izusanga umwe kuyateganisa omukazi yabura kuzumbira yeyenke kwashimiye kuzamo kandi izusanga mwene nibyo kuzara umwe mwene byakererwa mashintu basa kugerinda
ubundi omuntu akaguma ryo mu balance etabasize kuretera okutabuka kwaye kahendere bire ndwara ntabasa kugerinda tuta ntugyetantara habwokuba twatwakirebere obwire obukukira obwingi twine kurinda emibiri yitu kurebuka nti yagira amagara omukazi yagira enda kandi arya ebintu ebindi ebiguma nibyongera amagara ge kurwanisa ki endwara. Omuntu yaine oburwaire bwa sukari arebuka nti yaza omu bashaho bakontrolinga sukari yaba eri aha level. Abarwaire ba cancers nabo baragurwa babahana n'ebintu babareberera gye. Then nakugambire korayo warwara endwara endiizo gezaho emibazi ogiiho owa trained doctor habwokuba ate emibazi omuntu naija kwatwa nka gonorrhea for example agenda aguma naramira antibiotics aziiha ahantu ate omwanya eriya gonorrhea ekikira kyonka eita n'omufurora ziriya za bacteria za nizicekinga kandi days hati nayo egaruka ekoraki eimuka. So eki nakubire ninsaba abantu biihe emibazi eyokuragura buri ndwara yoona bagiihe omu bantu abakuba batendekirwe bagibahe omu bwire obukuba bwikire. Omubazi kugurayo niguheza 5 days gumare 5 days omuntu atakagumira for 14 days. Ninga omuntu atakamuhereza strong antibiotic kandi aine akarwara kaki byona nibiza bireeta twagira yeast infections kandi ezigeze omu environment of course ningira ntwine kuincreasinga hygiene nobwo kureeba omuri abo nakugambire recurrence omuntu naiza azigira ekiba nekira egaruka eruga omu byakozesa eguma nekira ebi yakozesa bityo so nikwe twakubasa kuba nitugyerinda tutyo. Hati nanishaba ngo sibura bari kutureba tendere program webare nimpendera ndikusima TV West habwokuba nimpamya abatuhurikiriize nakanya nobukarabe kaba kakye biine ekibiihamu kyonka nimbahumuriza ndikubagira nti ezi yeast infections niziragurwa kandi nizikira. So abantu bareke kusitama nazo biza omu marwariro goona agabetooriire barebuke nti babaho obuhabuzi babaragurira babakansoringa kandi baboreka n'okubakubasa kurinda amagara gabo gari gye then bataka kandi ezi yeast abantu tutura nazo zitakahinduka kandi endwara bebare munonga. Dr. yabishoborera byona twatwine Dr. Buyondo Hatwib okorgaha omuri Kyabugimbi Health Centre ya Kana batuhira omuzizi okubasa kurebeka mu buzima abanyayuganda twagira amagara marungi na munongo mu kwezi okwo kuturiyo nitutambuza ekintu ekyo kubasa kurebeka ngo amagara twagonjera aha mutindo n'abantu ky'obutungi charity wana basiyeho program egi kandi turiyo nitugihendera ninsima timu inakora nayo okora program egi yabaho tureba no murundo gundi mukama abarindi.